atu tan ni ka podcast sa chon Donald Trump ni board of peace ti mi pudang asar cho ma mi kung ka hope tan kan China la a cheu kan ni chon Trump ni UNION pudang asar te khase e chu cha chon Trump ni hen UN he a cho tak ti comment ti tong ta chet to mi pol chongan len muning ro ning khatam pi adang cheu siman solo ma board of peace Trump ni atwa mi he zai ta da ase UN cho tak nak tak ruanga asar mi sima selo ti po kong ka he kan China la e kan hal tok ka thai kho tok kha ka share na la e kan hal kho de lo mi ka ro na ka phan kho de lo mi se khan chen ke ma na ka thai de mi hole po jong ne comment na khan chim kho se chon program bya kho jong se ti mi kha chim chap kan du mi na che chu ta chon Trump ni UNIO a udang asar mi he board of peace ti khase to chen nakin ma cho zaida atip mi se ti mi kha kam ba China lai e Trump ni chon ko holi jum kha ngeng chaye bo appoint te board of peace mo ma kha aminam pe ke ram som ruk leng he ma ka pu chunga chon rak lu dingin Donald Trump ni chon asom na te se e yiwe chat so atit mi purpose so kula tam maka kan tilang mang mi UN kha asa thu dinga ase te se Trump ne chimpang me se UN ne cho amin long be fang do an chim chatla do in be do an chim na ba empty word ase ke sul la mangai lo mi policy betum alan chim na ba zenga ngai ken to khala pun nanga chisum thilak vai kan tilang mang ton mi thilak ni be chim so min man to kan se te khase chu cha chun atu tan ni zamano lo valai chungral tu nak la buena por vial te ya dai nak asar tu zonga ken UN aslim law America akhas ko America ne valai chungral tu nak pi api chal bakti mi pol mo ra tu nak padi pakha pol ram khat de buena conflict pol kha pishim pyak nai pariet lang pishim pyak ko na ma chu UN tang tang nak selaw UN tang tang nak ngai zai ngai he pishin ko mim law ta chun na kha kan koram kong jong ka mono UN ne zai ngai pishin ko law Russia le Ukraine ko jong UN ne zai ngai pishin ko law ti khaw bak law ma kha si te ka atu ta ni Trump ni achim atu ading ni pol so UN kha sa thu ding ni se se e ma chu ta ta ni achiu khat kum thum long salai te achiu kan chun me he anung thai so le jong khan phang chu cha chun ma board of peace ti mi ngeng chanye dai nak sar tu phu kan trai la hol chun dai nak sar tu phu ti mi he kum thum long he an to lai ti se kan ta to ding sorry aphak un ni ya he sorry aphak un ni ya kan trai ste ta chun na kha ma kha aphak un ni ya kan chang jion ha chu e kum thum din khen an kan tat na ma cha chun aphak un ni ya he kum thum tiang ke kan tat salai ti se e hi ka zo na hen zongzalin maka phoi chunga lu adu mi so ram pakhat ni khen dollar ki 1 billion am pek lai te se chi Trump ne sounding ni phu dai nak phu kan tlai chua chon ram pakhat kan ni ka zong lu adu ve ka uti sia khan chon 1 billion am pek lai te se eta chun na khama phu ko khoi tu ni thlang lai e kum thum ta tan ji rong kin a thlang ding phun kin se e ma kha tu ti cha fyang tum ka thai lo e kan thai lo sin kan fia da tu ka chim than te lai e 1 billion makam pek lai e member chegen tla chte member lu na ma som pek lai se e Trump ni hin au ka tha ton lai se Trump ni au ka tha ton zungzal do se au ka tha ton ding mi ma sa lai se chon kaza padi pakha se vale chungram dang boina povial te kha ma dai nak pu pol ni khan an pishin lai se ya di ka cho adu board of peace ti mi hi kaza boina nukin sarmi khase kaza la Israel ka laki boina achopi di nukin khan sarmi khase chu cha chuma ka board of peace se kaza boina long selawen vale chung boina dang povial te zong kha pishin lai atang ha lai te kha ai yu chat mi atit mi se e nai ngai ka tong ben chat kan zau lai ama international community ni ta jitin da mi he an ro ave ti mi kha tunai ka chimchang kha Donald Trump ni ram som ruk leng cho ma ka apho esi khan itel ding in som ha chu cha chon
tu he Hungary ni chon direct bak yin wunchi chok ni chon kan lut lai de sigan ni cho Hungary ni chon okay pek cho Italy wunchi chok zong ni chon na ti tis chon to ding bak sa se e kan ma zong ready kan sit se Italy zong ne la khai ga trai Canada zong ni chon an policy ya jut kan debo tu ka se sima sola te sa in kan zau hu lai te ka se atu hi Australia zong somna ramtam pi zong somna acheu khan ni jas am pekchol acheu khan ni a to pate kan kha tar lai kan zau tar lai ti se acheu khan ni to botu nawate member tak man ludinga ana sung pe chatri law te khase ma kha atin mi chu se ma choram somruk ni chon ma valai chungboi na pol bial te kan pishin lai na khas ko lai cho ma cha chon me he UN ne azum cho khau tu ding apoi asi so lai te kha acheu khan ram tin phang be Trump ne boro peace timi ader so sia khan chon kachim chang kha UN sa thu ding ader mi sumo ma cha chon UN ka hong zum cho khau tu ding UN kha batak tin atlet khau tu ding hun ma achu akhan so ti nong ngai ka mi khase chu cha mi Donald Trump ne ader mi phu he UN pin na tai so la chon timi kha thin phang mi jong khan be UN pin na alan so la chon timi kha aphan mi jong aphang mi jong khan be irari na haw timi kha mi khanum be arong so Donald Trump me how pau ni mi tharu as vel hello ahwa tu dam pinum athil to mi zong athil thaum thil che dam pium ma khase e in puro e in rang pi ni athop pe chen to ning lang tar nang to ning a chon ma from the there mi bor of peace so ngeng shine ye ti mi dai na kong ka hopet la in lung chung ye ti mi hum him na kong ka hopet la in fact thup te bakin ma kha atlai lai akal pi lai te se chu cha chon ma ka asomi haram po zong kha dai na khengin chai ye helung chung ye he ti chu kalpin halai te khase ma hi kura ta maka he to party pe to din khan criticize to mi zong khon be social mi zong khon be e UN Security Council ni ken atu Trump ni ader mi board of peace 2027 kyang long ke to nak no la pek ti se khon apiu ti se cho mat long salawin ma atu mi man zong cho Gaza buinak chalong longa amhan lai ti khase chimdu mi cho UN Security Council ni ken Donald Trump kha ma board of peace ne to mi he 2027 tiang long salai kum kha cha long salai ti nak kan trai cho kum kha cha long salai ten ti chumhana chon Gaza cha long na man lai ti se atu Gaza bawrok a ken Trump ne board of peace te to chomo Middle East a ken longwa boinak chuak ti la se tia board of peace to ai Arab he adang Europe khong so han tel di Gaza ngi chani cha man mi khase chu cha chon UN Security Council ne 2027 tiang long an khup bu mi se te khase nawatin US tin ha chavalai chungorap thongjam se UN Security Council tin ha jong cha zai real ding mi phun kin sing halo adu fom chan tiang sa ai to konga e ama avte UN Security an chim ning le api ta ning la wi phan nak dinga ma te khan ati an chim ti se Russia le tuluk ni chon atu e kula tamaka ane atu ami Gaza kongka hopet lai kitra chute Gaza ba ro kongka hopet lai hen zaiman afiang mi lawe tia an mo chen nga e zaiman zong me be du law Gaza boy na kongka we pishin na kongka hen afiang mi ho ham law ti se tuluk le Russia ni chon ane tel du law kun tlai cho e chu atu tianga Trump ne der mi board of peace a hen min jin pol kan tra ti cha ten langtar ok cha thari lawe thai kho jong street law chon an som min ha po jong he zem program da an tel di ti mi tiang afiang te se thai kho se navel te atel mi chunga chon pintit atel Germany atel ma chon Europe an tel Europe ram po vial te mo chon ashi le pai ke Middle East la ye UAE he ti ben to Saudi Arabia he ti ben to po ram thong na po ka som di na e UAE ma se Saudi Arabia dak ne Donald Trump me asom min ha so an du lo an chaw hang lo pom lo ti khase e ma khase to fian na kan e sha lai cho an te lo valai chungi ram tha jang khong de pop kha Trump me som di na ram tha jang khong de pop ram rum de pop ka khom di na som di na e churam somruk leng cho kan ma tin kan dir lai UNION sa chun kan dir lai ta to mi si se ju cha chun Trump na tin mi cho UNIO bak in UN sa thu ding in asar ding mi ngeng chanye dai nak sar tu phu kan tra chute dai nak sar tu group kan tra cho ma he ram somruk leng asom na ram somruk chunga ram chiu kha zem ni amin em peke ram chiu kha chane fiang ri law
chu cha chun ma he UN cho chak na ka norson na sol lai tia achin phang mo jang nom ve ma kha short to the point ke chim du mi chu silo e de din nan ro che ve Donald Trump ni chon UN ke cha alung dong ngai ti ke cha mu kho se UN he cha awe phan pa lang mang zai ngai ni silo UN nin thil ti kho na ha ding potential tam tu ka ngai ka we UN na tha te kan dear kam sia chon tha te lung nge ten ren kan ton kho sia chon UN ne vale chung cha hin thil ti kho nak tam pi angai ka we tilang mang na bel tin khan UN chung nge azum na kha zor ngai ka tra cho Trump ne atu zonga khen ma dai nak ka sarmi polgel te tak tak ajun UN ren se kan ma ni UN ren kan ton di America ne ti tiang kan tilang mang mi awe phan lang mang mi khase ma cha chon atu ban tok Donald Trump na der mi UN sa thu ding der mi pupi ne hen dai na sar tu group kan tra cho ma po group ni hen UN cha norson na thin phan nak na nak apilai ma pilai lao ti mi cho je ka tala mai le ya kan chai than te lai UN chu ka ti ve a chai mi tam tuk na in a phi chok mi kan mu khau tok lo zai man kan mu ve lo te khase alright ma vel che solo bro nak tu hi cho kan to ti lai lo ve dang tu a kan chon than tin hala kan bia than kan to than tin halai dan dilak chung tam pi ka lo bye bye guys take care God bless see you soon